Dino, apakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gino ini beli gabung. Jadi Gino uronyo ulang tahun khusus deh Tumpu Bayadi 5 tahun. Alhamdulillah. Dan Putro Al-Madinah. Putro 4 tahun. Tiawa, dus topi nong hegot. Ya. Bayadi usus tu neng. Ready? Ya, yes. Ya, Elisam bis tu usus ke ususnya umbut mayang ya. Edi. Ya, bro. Ya, koi April song mau fasia house tunggu dia. Ya, Elki scale hustu of dewu. Bayadi ya. Ya, Elisam. Enggak? Ya, Kak. Dino, Bayadi. Damin. Kuno kali. Dino sama-sama dah kamu doa ke syukur kepada Bayadi dan Putro. Ya, takun mau dua gertru tiga. Ya, takun gertru. Takun doa bagian ulang tahun dan tu selawut gertru. Ya. Coba untuk dekat, mana ni untuk dekat. Okey. Dengarnya lesson yang agak. Dino dah mulai. Abang lihat. Kita. Ami. Nami. Dino, abru lima. Putra. Buka. Dah ke mak guru noleh. Dia ke mak guru. Kak Dino. Takun. Lama 2 leh. Kak. Alhamdulillah. Nah, Dino dah selawut. Dah selawut untuk ke Rasulullah dan merupakan syafaat ilmu mandu. Salatullah. Salamullah ala taha rasulillah. Bismillah.
min hammin wa min ummah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemandu-mandu kalian ucapkan ucapan selamat kepada bandua ulumnya yang kau bi umum panjang oleh Allah, semoga berkat dan kalian kamu selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan merumpuk syafaat Bandung Gedayo dalam majlis pun uroyo. Dino takun doa kalian baru nak kanuri ke petiap. Kak. Dino dah kena doa, dia kena amin mandung. Ya? Kena amin. So kena doa dengan Korea macam doa. Korea ayo doa. Dia macam doa, dia apa mandung? Yang je you. Berbeza Korea. Alhamdulillah aja. Bismillah aja. Bismillah ayo kan. Baca Korea aja. Alhamdulillah. Lenjaro juga kan. Bukan lenjaro mandung. Lesam lenjaro. Lenjaro. Amin. Amin. Lenjaro. Amin. Dot. Allahumma innana ridhaka wal jannata. Amin. Maju. Allahumma aqibadana kanju. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa ala alihi. Amin. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dino segala baju makanan ke doa makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kau kaji kau kauri, baju kauri ju. Naya, bisa. Let's take a taste. Kena dulu. Ini duk juga kami ini. Hey!
Best ya dung Korea. Lawan nanti kayaknya. Hai, kan lari dulu. Salam. Oke. Ami. Salam. Oke, good drink. Ngajuk ke Bang Jile. Ngajuk ke Bang Jile. Adik. Adik kah? Menami. Adik. Ya. Bandung Nabi bertaturi wahid daulan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama fon ulun sutun Nabi Adam, yang keindah tu wahid tengku Bandung insan. Yang kedua, hai saudara Nabi Idris, dalam syurga dalam mata netap iblis. Le Nabi Nuh masa sepenuh pegat kapai, Gepeding kenan bala tentara jenis bekai. Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim, yang tak murah dan sejahtera perang halim. 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail, Yuhdi Mina Suruh Rabbi Kurban Nasir. Sibla Harun, Sibla Musa, Ana Imran, Bukit Tursina, drone mari dengan Tuhan. 12 Daud, lemah lembut mangatatu, ia yang jileh hanja delit dan laju. Yang keleblang ulun pegazul kifli, Nabi Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi, Nabi Ilyas karunia Allahu debjina, 16 Yusuf belin pengutat samlakon. Tajro rupa Nabi Yusuf hai bong hati, cinta Zulaikha purmo raja di nanggro musik. 17 Syu'ib umu katrib suput mata, yang juk tungkat ke mu'jizat Nabi Musa. 18 ulun pegah Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 hai saudara Nabi Yaqub, 20 Nabi Yunus lampun engkeun.
kon sebut Nabi Isa Hana ayat karunia Allah Tuhan yang Esa 25 pambekenang wahirakan Nabi Muhammad pangule Rasul kesudahan Pandum Nabi 25 ngaibong hati Jak merena bedang Cina bek laloli Jak merena ba ulama bek lelalo Gadang umur